Rabindranath Tagore wabisik Tripura o fakya Rajbari eba Ujjainta place bo Bubagrani molo swnamjakha abo swnamthani bwsik rang bakha bo scientist no chini Bubagra rangrei chubakha abo hai kwbangma swngmungni kifil mungrok saimanlainai tinini Radha Kishore Manikya ni Laibumani Part-02 video. Bubagra Radha Kishore Manikya Bubagra machao asukmani ulo kwbangma samung khlaimani bisingo kaisa sajak kuknai samung wngkha Rwngnok eba Ujjainta place swnamlangmani. 1897 bisio Tripura o Bangla kotor phaima bai agini Rajbari Nogrok baioi hamya wngbaikha abagui katal Rajbari Nok swnamna sengo 1899 bisio ulo abono 1901 bisio swnambaikha Martin and Baron Company no aro swnamnani barja yafarjakha abo swnamthani o rang baikha bebagui 10 lakh eba 1 million. Tabuk je Rajbari bwskangni chini debraglani pukhirini bumung Krishna Sagar tai chini yagraglani pukhirini bumung khe Radha Sagar o Radha Sagar Lakshmi Narayan bari digi mungui tai Krishna Sagar no honke Durga bari digi mungbaibo sinijagui tongo. 1901 bisio Rajbari eba Rwngnok swnambakhe abono Ujjainta Prasad hanai bumung pharkha swikrung Rabindranath Tagore oro norokno muitu khlai rwthai kalaio Bubagra jek banumati thima bai Bubagra Bir Chandra Manikya belaino khabajakni jorao Rabindranath Tagore bai swijak bogno hridoi bijapno poribui Bir Chandra Manikya kha kwchangjakha a Molni simino puila Rabindranath Tagore bai raj poribarni bisingo halok kaham bolanya sengo. Bubagra Radha Kishore Manikya ni molo 1900 bisio Rabindranath Tagore puila Agartala o phaio 1900, 1901, 1905, 1926 abo haikhe bo bebagui waisini eba satbar Tripura o phakya bo paithak phaimani hinke 1926 bisio afuru rogobono pushpabonto place o tonjago. Bubagra Radha Kishore Manikya ni molni tai kaisa khurchajaknai wngkha Tripura State Gazette mungui kaisa newspaper eba koktuma belai swnamjakmani talthamo waisa o newspaper no sapokjago abo puila 1902 bisio sengjakha aboni taini bisi 1903 bisi ni simi o koktuma belai eba newspaper no talsao waisa khlai sapokjakha tabukni Jagannath Mandir bo o Bubagra ni molono swnamjakha. Bubagra Radha Kishore Manikya Bangla hani kwbangma writer, artist, scientist abo hairokno rangrei borokni samungo chubakha aboni bisingo tongo scientist Jagadish Chandra Bose, writer Dinesh Chandra Sen, painter Shashi Kumar, swikrung Hemachandra Banerjee aborok abono karibo Kolkatani RG Kor Medical College SAK-HAM nok swnamthani Kumillani Victoria College swnamthani tai Calcutta-ni Bengal Technical Institute to kwbangma rangrok rei chubakha Bubagra Radha Kishore Manikya. Rabindranath Tagore songni Shantiniketan ashromo Radha Kishore Manikya rangrok chubanani bo kok rwkha Tripurani kisasuk lukurokno bo a ashromo rohorjakha. 1901 bisio Calcutta o Rabindranath Tagore ni beta Satyendranath Tagore ni nogo Bharat Songit Samaj ni bwkhaktwi Radha Kishore Manikya no borom yafarjakha. Radha Kishore Manikya bini langmao kwbangma samung kaham khlailangmani bagui bo Laibuma o Rajarsi mungui bo sinijago. 1909 bisio Benaras ni simi Sarnath thangmani lamao malkhung accident wngui Bubagra Radha Kishore Manikya aing masingo thangui paikha. Bubagra Radha Kishore Manikya bini langmao kwbangma Rwngnok tai kwbangma SAK-HAM nogrok khulogui klangkha. 1989 bisini report to Tripura o Rwngnok tongo bebagui 144 tai SAK-HAM nok tongo bebagui khungsinui. Norok a video no nugya khungki sakani video no naimano. Tini ni bagui asuk no sinai jotono no hambai.